Nem ya kwea pipe ma le dodom le around Legon UPS pipe only pipe nem ya kwea pipe nyema le jejem pipe ma la nyigba jejem pipe ma because modile tomo tabe amade va tojo afia ko tojo afia affect piper and man is a piper ejo affect and man ta echia ni on azo afia oje goma dudun pa anye ya you see ani akata fu dem no nyebe owale amu le ponga kan amade ke macho de kalamo because any government property at the end of the day government ano he kata za ko dam for bill me around UPS Legon no nyebe no di pipe are etoma okudo yo di only pipe ale etoma de anka ejo affect ya anka pipe agba anoduduma echi anoduduma you see do come amagada in fact mota amaraka bumo iya tani akata yi at least kran ame akeva odo ala fia no nya nunyala kran sebilo elebe wakudo wale pipe anye menyebe wada sile pipe anwu wanoyamo nyima pipe amala link egba yema tam over ison amareke macho de kalamo doko pon igual dudu me echi ma dudu no na maru ifila ko jago mata na mi akwe anye ya kora yin gala fi akata iya kora fi ya that small time and ya for fear over flooded alo tiava ho fear kata etienyi ya you see no nyebe pipe no le oyito alo oil okudo yo di pipe alama anka ma wala that's anya dudu to feel like ojo ni alo ejoema o tora fi makata to be frank this is yevo banka bush fire ameke tojo amareke mela fia na ko you see ejo to afi makata on na bush fire afia ejo bigbe ye over je pipe aji tafi ameke blame ga la fia make your blame le pipe ya fe gagba kle etiake dudum la fi amenye tivio tanu mi akwa gota menyi ya tatia esisim le gata me aje sisim le gata me ma you see tanu ya kata efudem pa amenye vio efudem but the best thing but on the susuni the best thing Talebonya anka no jebe what the pipe are tome that is the best way about what the pipe are tome
Ta pipe ma menya la kwa damelo. Pipe ma nyema jeje. Ta chiema. So far, for these very few minutes, ake echia. Alo pipe agba echia doa. Menye chivien do la nyigba fia. Ta fila na nye to chola fia krama ina de Ghana Water Company to pogbo. Mama report issue alebe watenwi ava akpo enu agbo akpo pipe agbo. Pipe ha aba do ho ha kafi ejokran gaba bi. Enmata ole linkinda. Don't ma hi no nyeba ma rekama tikpo ni alo report adekama do Ghana Water Company gbo. Yovo na ka cho enu ya ngo a. Don't ma hi kra the whole dia echia a link pa ema kata anye ega government aba ko dada du koma joji already crown be echi free electricity free daka manya na mo water bill ya kama hama ko he ha na ga kpere nwa edo jompa manya he akonye gbanto manya afi anye afi kelko ani ajojomlo edo na la fi gede do ma hia ke he ajojon la fi akran do ma hia edo ajojon la afi adafia if ya echi agaba do domawu gban abe pressure ba yim high ema tachi aba do domawu tami aka oje gomako Ghana yo abele megla anya to ma ina report anaga Ghana Water Company ikele legona fia alebe obakpogbo yevo be that is my citizen responsibility that come nya kwekwa alebe my pass information na tama gada akpana mi abele si mi gale Ewenyigba TV pom na wona irami daka ha mi ga forget so mi jaga gwa mi ile YouTube ya like mi afa video so alu mi afa page mi a share mi a comment mi a subscribe na mi afa channel no nya ba mi onu kwala mi ole wa Ewenyigba TV ha malio ta ma wona irami